Ngibingelele ke ngibongelele kudokotela ngifike ngibingelele abantu ababukayo. Unelo osefikile. Dokotela uyaphila? Ngiyaphila dokotela kunjani? No, saphila kakhulu dokotela. Ngicangitheka ngisukume ngigijima. Okay, khona into eyenzakala la. Angazi kwenzekala kanjani. Ama comment mhlawumbe se more than 5. Bathi abantu, "Kanti dokotela ubuya nini egoli? Siyamdinga." Yes. Abantu abanye basacanga ukuthi egoli angazi. Yes. Kanti udokotela usukhona eKZN manje. Yeah, sengisekho KZN manje. Angisekho egoli. Egoli siyawulithola lenye ilanga. As much as lapha eProteas enginayo indawo kodwa nje ngizonitshela mangiye khona. Okay. Yes. Umuntu understand. Namhlanje umhla ka 27. Yes. kuJuni ku2025. So udokotela ukhona eKZN because kushayela lo langa lelo lespecial. Noma kanjani special 3 August. Kodwa ke ngathi kuyenzeka sheshe sicala kodwa sizo announce ngoba hawu mayibabe. Okay. Abantu bebhalise kakhulu. Abantu dokotela bezwa sikhuluma la ngento ethinta umsebenzi, ngento ethinta ama meeting, ngento ethinta amacala. U3000 rand, lo muthi wakho 3000 rand awusichaze la. Lo mthi lona kufuna ukuthi abantu badi ngawo ngoba abantu sebafuna kungazi ukuthi bangake bagijime babambe imoto temali ngalomthi lo uva sebafuna ukuganga ngalomthi. Lo mthi awusiwe ukuganga dokotela lo. Lo mthi lona ukuthi makwenteka udibana nendo lethi ufuna inhlanhla, ufuna kuphumelela. Lo mthi lona uma uya emhlanganweni ku meeting uyawugcoba la uthi 1 uthi 2 uhambe emhlanganweni. Kunomuntu osekuhlula iminyaka. Mhlawumbe wafundana euniversity. Wamzama wakuhlula. So uyasebenza solo uyakuhlula. So lona njani uyadibana naye akunika inamba yakho naye uyabluetick angakuphenduli. Kanti uyamazi usebenzela kuphi? Uthola lamafutha akhe ufike uthi ukhulume naye showcase utawubuya naye lo muntu lo. Ukhuluma kahle kahle ngentombi la. Sengikhuluma ngentombi. Tatha ngicatha abantu phela manje umuntu uzovela athathe nomuthi ayintombeni zethu manje kuzonzala kanjani? Cha abantu bangayintombi nithebali sengisho umuntu lo ngashadi ningasheli bafathi bebantu bobabe kodwa nje sikhulumela emandla alomuthi ngoba la kulomuthi lo na uya njengakuthi uya interview nakhona lapha ngoba kusuke bakubona ngemehlo phinde futhi bakulalele mhlambe le naso ukhuluma lapha mhlambe kuyi-oral lento uthi nje kancane uthi so uyakhuluma ke lo muntu osukhuluma naye uzwa wena futhi noma ngakuthiwa kuma panel bangani noma ngakunesitha sakho ku panel mawuphethe umlingo esencoba lapha ku panel ngiyakutshela mina bathi awukhipha wena mina sengicabanga kanjani sengicabanga ngokuganga kwami la ukuthi ngikhumbula ngoba manje siza la simiswa amaphoyisa bekunelo block mhlawumbe namaphoyisa angangizwa kahle mase ngivele athi qhamuka ngivele ngikhipha into yami ngiyigcobe la. Noma kanjani kufanele ukuthi uma ngabe noma ngawudibana hlobo luni lenkinga that's why sithi lento lena kufuna ukuthi mawuzithanda izinto sala emhlabeni kufuna ukuthi ube nalo lebhodlela so that uzokhona ukuthi la uhamba khona ube utarget vele into ezinhle uzosithola ungabe uya ngoba vele isebenza nge-eye contact ngokubonana komuntu nomuntu so as long iphoyisa lo umuntu as long u-CEO umuntu as long intombi umuntu as long umphathi wakhe emsebenzini lona okuhluphayo awumuntu ngithi mina ungalenzi iphutha yeka kube lokugquma upeta ayeke leyo nto hlala njalo unemlingo esencoba umthindi nje uthi uzowubona umehluko okusho ukuthi umuntu osehamba kwi-divorce inkosazi wakhe asamboni kahle noma umkhonyana wakhe asamboni kahle usangayithatha the very same thing umlingo osencobe uye kuyena ofuna umgoqe nje kahle uzoyiza into yakho ungeke usadivorce so vele nje divorce uyivalile mawuphethele libhodlela lelo ufike nje uthi utshela unkosikazi ukuthi namhlanje sibuyela ekhaya sesiyohlala kanye uzombona thatha ikhwama hamba nawe lento inale power ngizobala nje ukuthile mhlambe before sicede ivizo ukuthi kungifake nani phakathi but ngeke ngikubale konke ngoba ngifuna selapha yes yabona ngoba phela kuzoba khona umuntu obukayo la inyanga thizeni noma umuntu owumuntu nje uzozenza inyanga thizeni abazame ngiyabafaka nje la yini kancane ukuthi labo laba inyanga lebangathi ukuthi kufakweni lapha funa bathi ukuthi la khathi lana kunemafutha emafutha lamafutha lawa bayawathi ke inyanga ngamafutha enhlathu na uphethe lamafutha lawa dokotela
usuke uphethe emafutha bayawathi uthi asebendani ke labadinyanga manje ngemafutha lesinawo la mafutha enhlathu lawo ayangena kulesilwane semandla lesi nasakha bese siyabuya la siphathe lawa ngamafutha asekhathe ebhodleleni lesiminofu kodwa wona ngemafutha lawa emvubu lawa lamafutha lawa nase sifake lamafutha lawa sesiyabuya ke sesikhipha tindo letihlala lapha kule tindo tami ke ngeke ngisathi bitanga ngoba senganela nje lofuna ukuzama lesicabo ngoba kunabantu abafuna ukuzama abangenamali sengisho ukuthi ungafaka lokho kubili uhambe uyofuna umsebenzi okuthanyela mhlambe bakuqashe kodwa mangabe ufuna into le serious kufuna ukuthi ulandelele uze udokotela bese ngiyafaka ngithi ngoba njoba ngihlala ngibatshela abantu ulwazi lwethu lesinyanga alufani namanje lo ngibizele into ezimbili ukhona umuntu ozothi ukuthi mina ngikwazi ukuthi kusebenza ukuthi ngikwazi ukuthi kusebenza ukulalela kule bhodlela lezi zinto sikhona zifakiwe bese kufakwa ke namanye izinto ngoba no kuyabhalwa ama ingredient la ngaphandle kodwa asibhali ukuthi sifake inani manje ngiyabebela nje abantu ukuthi bazi ukuthi for protection mangabe wena ufuna unanje umlingo esencoba udinga protection kuyafakwa lapha mafutha ebhubesi ufakwe lapha emafutha emambe emnyama kuthiwa nje goyize ngizabe solo ngoba ngiyabebela nje ukuthi bazi ukuthi ngoba phela ehlukene kukhona inhlanhla khona umuntu athi mina yazi imali nginayo sengidinga nje protection siyafakwa lezi zinto lezi esisabekayo nezinto ezi good mashaye imambe emnyama good target makuthiwa nje inyali yabetha iyashaya ibhubezi li good target malithi manje liqondele yafacea ne problem li good so ufuna wazi nokuthi le hlobo losilwane olifakako ligudi kuphi awungeke phela bese ngiyathwasisa ku TV kodwa nje ngiyabebela abantu ukuthi bazi ukuthi abazi ukuthi kuyasetsheka kodwa mangabe mhlambe udinga protection mhlambe kunesibhamu phakathi kunofudu bayazi ke abantu ukuthi ufudu kuneskin sakhona sisihard siyawutshela ngelinye ilanga ukuthi sisenza njani ngaleso skin for i-protection of a gun sekukhona lokuthiwa ipangolin nayo bayazi ukuthi nangabe protection yesibhamu isebenza kanjani sengenza le inyanga lezi esikhuluzwe yithina lezi esibhambile ezaziyo hayi siyabonga bobaba kodwa nje ngiyabatshela abantu ukuthi aba understand ukuthi umuthi siyawazi umuthi futhi siwuphethe umuthi futhi siyawusebenzisa okay doctor umhla ka3 kuAugust kuzobe kuyispecial lekhaya okusho ukuthi ama prize azobe engamanana phansi yes ngabe ke umuntu othi cha mina ngifuna umlimi waseNcoma kuphela nje kufanele enze njani kena kufanele azalinde kube special noma usangawazi uorder uya-ordeka wona uya-ordeka ngoba wona uyaphoseka angithi wona asekugeze kuwona nje awudingi ukuthi sigqume awudingi ukuthi sikuphalazise awudingi ukuthi sikugeze wona nje usebenzisa as you are ngendlela oyiyona uma ngabe nje umuhle ekhaya ubese uya-add ivalue yakho yobuhle noma ngabe kuyisilwanyana mawufika thina siku-add ngalamafutha ivalue uyashintsha uba isilwanyana so uba umuntu oright so awudingi ube ungaze ufike kudokotela siyakuphosela kunabo postnet kunabo DSB bobani tonke leti ndzawo leti into tekufaka ama-courier siyakufakela ngaphandle kwenkinga wena usho i-address nje uthi nguphi usenda imali yokuposa usenda imali yemlingo seNcoma okay abantu besifazana ngabe ukusebenzisa ubalo manje abesifazane bangosebenzisa nabo mhlawumbe for example kunomuntu othi usebenza emaclubini uyawait yabo usebenza ngama-tip usebenza ngama-restaurant usebenza ngama-tip ngabe mhlambe uma ngabe esebenzisa nomuthi lo kwenzalani yena phela ukho umuthi wesilisa nomuthi wesifazane umuthi nje usebenza konke umuntu angeke nje bese sithi wona wabantu besilisa lona wabantu besifazane nasikhulumela inhlanhla wonke umuntu ayidingi ukuthi wesilisa noma wesifazane inhlanhla ifuna noma ngobani that's why uthola ukuthi kwenye ikhampani umuntu ophethe wesilisa kwenye ikhampani umuntu ophethe wesimame okusho ukuthi as long ufuna impumelelo uyawudinga ukuthola umlingo seNcoma okay kuthi nobhuti obengifonelile noma usisi ongifonelile efana ngibuze leyo phathi ngoba lo bhuti lo yena udayisa imoto kaToyota so ufuna ukuthi kusheshe ngiyathiwa uzobuka nje i-viewing ugcina usuyithenga imoto kuyena kuphela bayisebenzise kahle abantu lento yona lento yenza njengoba ushizo wenze mara angifuni bese ba scam abantu ngayo ngoba lento lena iyenza abantu bakulalele so angifuni ngiyaqela ukuthi bayisebenzise kahle ngababona ukuthi bayisebenzisa kabe ngizoyeka lento ngoba angifuni ukuthi ngithola abantu bathi yazi ngithuke senginikeze umuntu imali angazi ngimnikeze kanjani ngithuke sengenza ukuthi angazi kwenzeka kanjani because this thing is powerful
yenza sure ukuthi lento oyifinayo wayikhulumisa nje washo wathi hey madoda sesiye ngiyaphuma ke manje ngiyalapha ka Transnet ngisawubonana nabelungu ake nenze njalo ke ningivulele indlela uzongena 3 August special 3 August special i-account number bekhala ngayo kakhulu comment section ikhona kule video le isifakiwe ngamanje Okay. uzobona le video noma uyibuka ku-TV yakho noma uyibuka kwifonini yakho i-account number kadokotela Standard Bank ikhona nenamba yakhe yocingo ikhona so especially ke abantu badeposita kanjani dokotela bafaka nje 1000 for special and abantu baphuthume man this year sine challenge ukuthi sinesivakashi esilungisela ukuza la ekhaya ubaba wami lapha eKenya so abantu banele ukuza ukuthi ngimemeza igama lesivakashi indlela abafona ngayo nendlela abafuna ukuphuthuma ngayo ungathi inamba izoshaya sithi abantu abasheshe baqaqe mhlambe simtshela sheshe suke sizo extenda isikhathi ukuthi mhlambe singasaphela special ngo3 August mhlambe si extendwe mhlambe until isikhathi esithile but kuzothi themana ukuthi abantu babhalise kanjani mhlambe nasimtshetse nondo mkhulu sicela ukuthi wehle mhlambe ngomhla ka 11 noma 12 15 afike la ekhaya aqale until mhla ka 15 olandela ngoba hayi ama calls ne number ngendlela esingena ngayo uyabona ukuthi abantu bayilambele into yabo abantu bayidinga into yabo akukho ke nami lengakusho ngoba into nayifunwa ngabantu vele mina nganzela kuzosebenza abantu okay uhlanga lemali mhla ka 3 August betholakala uhlanga lemali vele uyena ngcongcozwe la ekhaya uhleze etholakala usigubhu semali uyobe sitholakala isithwalo secontract siyobe sitholakala zonke izithwalo nje kuyobe kukabe kakhulu isithwalo sedlozi wonke into iyobe sikhona la ekhaya udokotela uyabezenza kodwa ngenhlanhlenhle udokotela uyababambisene ekhehla kuyobe kunomuntu othi awu ungathi ukufaka kwabancane lokho ngoba iyobe neyise wonke umlingane ke inobaba wayo okay but into engatholakala iyodwa uvulubekene ngeke noma uyafisa noma kawufisi uyaba ngatholakala 3 August iprize yakhona njengoba ngishilo ukuthi Nkosi yami leya prize vele yaluma yiko sicela ukuthi abantu baku-understand kube iprize yakho kodwa ungafika ngalo mhla ka3 uma uzoqualifya ukuthi uzokhokha leya mali engizokutshela yona okay no dokotela asibonga kakhulu angenzisa amavidiyo angabi moda kakhulu ngoba fanele ngiwafaka abantu lengiba-update so inamba dokotela ikhona kwi-screen i-account number ikhona kwi-screen bese ufaka imali 1000 rand ukuregister lo 1000 rand uzophinda usebenzise futhi masufika khona let's say ufuna into ka 6000 uyosu-add ihlangane no 6000 but udokotela ufuna ukwazi ukuthi ngampela uzimisele ngokuthi akulindele futhi uma ngayenzekile wafaka 1000 wangabe sefika siyabonga ngeke uyithole cha kodwa vele kuyiqiniso ngoba phela usuku ufaka kanjani imali besungisi siyabonga hle lapha donation